Austrijska vlada planira uvođenje mera kojima bi sprečila putovanje svojih građana u visokorizične zemlje porekla, posebno na Balkanu i u Tursku. Austrijska vlada planira mere kojima želi da spreči srpsku dijasporu da putuje u otadžbinu. Takođe, Austrija je planirala i da tokom božićnih praznika na aerodromima i granicama uvede stroge mere koje će se odnositi na putovanje u visokorizične zemlje, piše Kronen Zeitung, pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mere će se odnositi na putnike iz zemalja koje su označene kao rizična područja, posebno na Balkan i Tursku, ali i na Italiju i Nemačku. Onaj ko bude rešio da i pored upozorenja otputuje u rizična područja, moraće da po povratku u Austriju provede 10 dana u karantinu. Mere će, kako navodi austrijski list, biti na snazi do 10. januara i odnosit će se na sve zemlje koje imaju 7-dnevnu stopu u broju obolelih veću od 100 na 100.000 stanovnika. Za sada nije poznato kada će mere stupiti na snagu, ali list podsjeća da milioni hrišćana slave Božić 7. januara i da je prevashodni cilj uvođenje novih strožijih pravila na granicama, sprečavanje izbijanja trećeg talasa pandemije koronavirusa.